na hong panso kai ji win na chung chi wa ku kin pi thalangin ke patu kan se ji na e kan pate ho mo tu thim the hi bu win ga la to la ho he chi win i boi now sei sang lo he so kai jun he chi mong tin sei lew han sei ni rum jong lew han i boi no hi sei la zo zai jong ai pun a hin a lo thei lo wa ki vai pu na khat nu ya umi hi ji uchun Government of India Honorable Prime Minister of India henga lekha khat thot ki noi te ti chu ki sejin aki gongin aki sunin hi chu DC e ho kangpo pi district nga deputy commissioner pa hi tu la tua I ha sat naw le kangpo pi district din mun chung changa ki ho nan nei khom pi dingin Chief Minister Pan Akovin Office loading to advance in ACP win ama hi office kin go hilova I ho ha sat na ho thu iza kai sei dinga hi Chief Minister Patokimutu akal sundo tokil honchun ama noido ADM Additional Deputy Magistrate Usimte angan se dungjujin in pi lam kai ho hin nu te kiloi khom na Women Union Human Rights kotu lam kai ting le adang dang lam kai cheng phep khat akil heng doin Additional Deputy Magistrate hinga chun lekha submit ga ki bol na hi iwa isei pi pen ta uchu akat na fact encounter security forces ho pan na kitha ki mat chung chang hi agang the penin thudi thuta chun vai ne hom pe justice nei pevin ti hi number 1 I see fact encounter hin thi naman na pepi to win gan hing banga azi apol be ya kithat ai lo la su hilani ya kithat ipja kithat kiche ta government in mithi ho chung chang thu ACP diu hi inge o number 1 ai ani na chun NSNIM having no ya hui ko hi jong da kisel na ne ya IM ho jing ta jong panga I chung chang wa hi kisalwa I kho I hal ha pi mi ei tha pi ho chung chang hi chi lim noi iti dam hi chi mina ceasefire nei now kilep na manga ke ho chunga khan sit jing zeng pau hi ke ho ding in tho la lombe setan I je chun ceasefire ki kap to loading tia Government of India in soina kai hi la do ta bin ti yong chu inge khadai athum na chun mi som da mi li ki than ho chung chang hi tu chan gi jin ko na tha ham EP ja ki than ham ti sei chin na om hi lai jin ki cha ho chung chang thu hi agang thei pe na EP ja ki than ham I loading ham the mon ne lo wa ki than he la government dan dung ju ya chu ke the mo ke man government chun full protection even bit zolo je wa thi na umai je chun the mo na chu government in akila long man ban man chu ama hon a pi ding do la hi a hin tu ni chan ge hin mi som la mi li thi na chung chang a hin I ma cha om pon sum la pai de man thu ai pun zon je kit je gu chat je la chat je thi ka hi lo je win ka thi naw thu chu e khol pe win nang a thi dinga lom ka hi naw vem ka hi lo le government in dan dung jai pin a bol di ham ti bol sai jun ti I demand now number thum nai ali na chun khu som la khat hi e hal ha pi ta win chi ka se ho hi mail he to ki ka thu he pun na ga ho to ki ka thu he khu som le khu khat vut vam ki su jing hi EP bol khil su khil ka de yo wa ka chen naw khu ka inu
se hitalwa akhu a hi ko som la kholi a in chun ki simhen nang le zan ham ta khat den si chu ki bol a ki sun ta pun hi jong le ko som la kholi ki hal ha wam nahi ep government in tu chan ge ya action na la ta ti chu do na ke ne jin agang the pe na thu don bun na ep di na ki se je anga na chun immediate security deployment in vulnerable cookie zo villages it's a now ko e ho yong chit e het ho wi li song akipe ko som la kholi chu tarik sagi ni chun Manipur DGP Mukesh Singh le additional DGP law and order ahungin Kangpopi SP office akyo na kinejin hichini chun hichang se hu jong hi anytime attack ke bola ki halwam thei kit din munin ka omovin security phadechan deploy ne bol pi vinti khosom la khosagi ane ki pi ne ti chung cho na chu DC ho in awai hom na sung SP in awai pu na sung district sunga hoi lai chu phamo thi ham hoi lai chu ki hal thi attack ki bol thi ham ti ho kho ho chu heng do win na agang thei penin security ei koi pi win na pi win ti chunga chan na demand wa hin agup na chu time bound report on government investigation izan ham ta khat thawai ku kia ai lo sangka thi tani yong chu National Investigation Agency akipe ti chu report ei pi win NIA na khul wa hele ichana phau hitam hoi lai ge ju wa hitam report tu chan ge ya hi example akati chu ta bang ho adang dang ho jong chu NIA khon akipitai akiti le state government chun ke hon aban hi ka bol lu central government ko ma ka pi do wa hitan ati wa kilep na ne phat asu mangdan wa hi kilai ye chun NIA ka pi do ta ve ke ho khon am ta poi ti anum thim the yo hai poi ka chung thu na khol chu I chan ge na khol do ta athi ho hi han nang in ki hal hian nang ep hi yong le agang thei pe na hi chi na thil khol chung chang wi ne het sawil phat bi khat ne yin agang thei pe nin chi hi report hi ne pe bin ti yong chu agup chan dai se jo hin political settlement of the Kuki-Zo people I demand pen ta uchu izat ibol wangwa I hon yong isu mang thei lu hai yong I hai mil thei lu Union Territory with Legislature Indian Constitution Article 239A akisei banga chu kachan diwalom midang yong pe dingalom tana pi saw podusori type duty hiding MLA yong kani diu Chief Minister jong Council of Minister jong zauding ichi Indian Constitution na phal pa chu ichan ge tam hi jong hi expedite enable pe nagang thei pedin ti jong chu asagi chan na I demand chai such an enclosure phep khana ki koijin ki khu ho ki hal ho tu ni san ge ya gen thi ha san na anga ti lowa ho wa la chum khat su niel hum la chum khat su thi na man na jeng in ki hal jeng ngam lago inei naw I gam sung jeng wa jong cham hat ta ki ta lo ki lo the ta lo chiam la hum ki kap apo la thiden lo la ya chuta bang ho din mun ha sata naw chung chang ho hi agang thei pen khulun lang cha ho hi a khu cha li sa ki pe in litan sari khum ke song lung example a chu atarik ni khu ho jong abon ne ki pin so simla hon sau ta I ding a hin chubana chun April tarik som ni la thum 2025 ni a gampal Kamjong district a ki hal ha Haijang Kamjong district Tuting le Kesong Lung Kangpopi district January 26 Republic Day ni achu ki hal ai Chithu yong chu akisun kinin litan sari khung okrul February tarik gate ko a ki hal ki that mini yong chu akisei kinin song phela
song phel ukrul district April tarik som ni langani mulam jong April tarik som langani lancha kamjong district monoi Burma to ki border mun ki halha loibol hulen kultu piti hojong list padesan ki pini chubana chun athi holi song he ki semin ani khola ki thanamun hojo si thang boy manglun kim Mars tarik som lakat 2026 thawai kuki Okrul district thin hugin baite Mars tarik som lakat thawai kuki Okrul district let lal silho songphel mulam paumin lun haulai songphel mulam Reverend V silho between Kotzim and Kotlin Kangpopi district May tarik som la thumnia embusa thi ho to take the Reverend Paugolin silho May 13 Kotzim la Kotlin kika Pastor Kaigolun Thovum Kotzim le Kotlin kika May tarik som la ni som la thumnia embusa thi ho chu akimin phain agit nan pulet khongam haukip loibol Kangpopi Jun tarik ngania ke kapli to ting le nulun tin Mary Jun tarik nga loibol Kangpopi district nga ke kapli milun jangmin lal haukip Jun tarik nga loibol mama to ting le som la khatna chu pu haugin Thovum Jun tarik ko Lasan Tamenglong district som la ni na chu pu let min lun haukip Jun tarik som la khat kumsang ni la som ni la gup ni kultu kamjong district nga kithat chu ting le som la thumna chu pu lun min thang haukip Jun tarik som la khat kultu kamjong district som la li na chu Pujang ngam hang sing Jun tarik som la thum kumsang ni la som ni la gu Langka Lasan area Kangpopi district a detail ho a history yong sa kisut thain ichang se hi ipilur nei kan ko te ho igen the now ise wa hele anga ti yong om pu nai wangin pakai pathenin tuni chan ge ya hi athigam diga ei phallo je wa hi hiza hi hin na lai yoi ngam la goi ro the na lai ju kho tampi janam khat san jong lew hen tu ni ge ya hi ko piu Kangpopi jong lungmong thamong a pathenin i pi wa i chen the na lai ju i lunggel ho i pon na ho jong wan noi he na ta lang thia i the naw hi pakai pathin pan pi na za la hi zen pathin a velin thangwa na ka hin pen tu ni chan ge ya in kai ho jo wa mai mo na le zum nai jan ham khat ta tu jong lew nam khana asim ku ki cha te hi nam dang khanin su chi mit ding la tha chi mit ding a gut wangin pakai pathin anom puiti imu je win pathin lo pi na pewite mabana ikal sun na wa jong nang la ke itha ala sampu mu minte ilung ala dai ku mu minte ai lo la ilung han na jong mu minte hi jong la kitil kho to tin nang muna nang ama muna ama ke ma muna ke ta pan ilawa inam diu la igam diwa pan patai lawa e se mu ba hingjing pathin iwa choi khom thei jing thi ne diwai na sata panila di ikitil khu to diu ikito sot to diu ikito sut loading kito sot to apanila diu hi in pi lam kai hi na tim na kan nei an nang gu jong ong padom tan chol jong I chol diu hin rally phat zo sin jong akigong zo pun ahung le akile le tinga jong thil ba he pun na pot tho naw le na get ngai naw na lung lut naw na ma tinga ting le igamu wa tinga lunggel ngai tu se khom na hi ji vi avel velin hong ki khom ho zo si a chai nan ki pa thu kan se tal honin pakai pathinin e ma pui jing ta ka ki pa e amen